ka kopukene duana da te mirchwa labor chilam o chilam ilau kan kere Uganda especially ilau kan wano ti kere ginu loni Uganda Muslim Supreme Council ginno ti utuni chama ginu beru tijgi me ballo jama menu oberu mo chilam wani wakf me chatto ko eka ginu kene do haginti ati mo thuru adit gi amoloni mo baje Shaban Ramadan me ballo program becho pi chilam apore ra mitukobo obero ojina city secondary school wano cha hokan Supreme Council through Secretary General lere obero cho balu board ministry permanent secretary minister of education to konikin permit project ya kun uchilam cha here soroti tesonaha ya choli ilang kan kede choli secondary school le uchilam petie kada chel dadon wano securing unuo ko so kadung tela medokti Supreme Council timer kitu nudo konyer petie pien wano nuo kelo ginni pedang pi wano kelo bala lira pi 7 nene nununi jo gero do to ko chone to jo pol tia benefiting na jo pobero chilam so mano beru dongolobo mora dit ame mire wano timngo mire wano ogohu era manini gindo bala amanang chilam do te ko buni mi resisting uni de challenging ge ko di jonno mi bergini transparent mi nyuti wugini ngo aginti atimo bala mani lao kanuti nenu ngo atati americano bot joma ameti main mosque de min koptia pol donc o chilam mir yabu wangu ite berunu goba mora gin ko ma bollo jo ngatora mami to tero wangjo amir yabu wangjo menyuti jo yo ega ginu to kobuni dano no kono berongo dano kono timongo manno enno mir yabu wangu ngeni obero goba amegin tiukede memiru chamu jamo chilam ineno bala manu yabu gini kota pol ni nina koti yo kobo chilam ni amitu milionario dikidik milionario edo milionario ni pedanga chwalo kanoro jo tikere mek dongo komgi winyo jo gero wudi jo wilu lobo jo timongo kere jamu chilam do chilam yabu wangwo ikom jonno ka un pe yabu wangwo una de ngeo to ba pa ne no wanga ber. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.